bagya kini. Marap ka bagya kini.
Hosanna, Hosanna, in the highest,
Manalangin tamo. O alanggang Diyos sa malugod at maganaka, binyeme king meto ketawan, Yeso Kristo in talapan at busmi. Ban maging uliran niya king ganap akapakumbaban. King pamikatawa ng tao at king pamidaw na king biyena king krus, ti parana ing malmong kaburian. Sopan mo king makay biye patutu digil keka. King kapamilataning pamakitulad mi kaya, at gawan mo kaming matampang mirakayanan king pangasubling mebyena. Itiyadwan mi keka o Diyos, king kapamilatan ng Yesu Kristo anak mo, mabibi at magari kambe mo, king kametunganing banal na Espiritu, manggaman king alanganga. Amen. Lukruk tamo po. Pamamasang iba't king libro ning propeta Isayas. Ing ginong Diyos sinaneneng dila ko, antimoking meto nga magaral. Ban kanita, mabiyasa kong magsalita, karing amanong munyesi kanandog, karing matitikal. Balang abak, gigisingan ako, bakong makiramdam. Bakong tumingid, antimoy meto nga magaral. Ingginong Diyos, bigla na ako balugbog. Ako naman, eko tinanggi, ni eko kaya ginulot. Bagkus, inapagkain gulot ko, karing mamatbat kanako. At dingpisni ko, karing manyapulyot, karing balbas ko. Eke kimbilan, ing lupa ko, karing malmura at maglura. Dapot, enaku tatalaban, ling pamalmura ra. Uling ingin Diyos, susopan ako. Inyay narap king lupa ko, anting batong kipanasusan. Balo ko, king eko ni Bili, king kamuran. Ing amano king Salamat king Diyos. Dalita pakibat, Diyos ko, bakit pepaimburisan mo ko? Bakit pepaimburisan mo ko? Diyos ko, bakit pepaimburisan mo ko? Bakit pepaimburisan
asang ibat, king sulat ng San Pablo, king kapulungan, karin Filipos. Bistaman at kaya ing panga Diyos, makanyan man, ena inang kaminan, ing pangapantena king Diyos. Bagkus linubas na, ing sarili na, king sablang kamanan. At kinuha na ing aske ning metong aalipan, at may kiwangis siya karing tao, king sablang bagay. King pamakiwangis na karing tao, mig pakumbabaya may git karing sabla, at meging mapamintuya, ang king tinggap na ing kamatayan. Ing kamatayan king metong akrus. Dapat ing Diyos naman pinukne king matas sa matas, at dininan ning lagyo, amimigit karing sablang lagyo. Ban kanita, king lagyo ng Jesus, sukat lang si Claude ding sablang tud, ding karin banwa, at ding keti king labwad, at ding king lalam ning labwad. At ding sablang dila, sukat dang ipasyag, king Iheso Kristo, yaing dinu, king ikaligaya ning Diyos idta. Ing amano ning dinu. Salamat king Diyos. Pamailasan ng ginutamong Heso Kristo agpang kang Lukas. Inyang miras na oras, Jesus at ting apostol na, binungot laking lamesa at ngana karela. Masipit kong penaya ing akasulura kayo, kaniting apuna ning Paskwa, bayo ko dumalan kasakitan. Uling sasabihan ko kay kayo, enako mangan pasibayo kaniti, hanggang eyamirinan pangotupad king pamag-ari ning Diyos. Kay bat na nito, kinuha niya yung netong akalis, te pasalamat na king Diyos at ngana. Tanggapan niya iti at minumkongan. Uling sasabihan ko kay kayo, manibat ngeni, enako minom alak, hanggang edatang impamag-ari ning Diyos. Kay bat, kinanuayang tinape, te pasalamat na king Diyos, te miraso na yung tinape, at biniyene karela, ngana. Itiya ing kanakong katawan amiyain para kay kayo. Daptan nyo iti bilang kapigaganakan kanako. Makanyan mo naman ing depatan na king kalis,
kay batling ngapunan at ngalang sinabi, Iting kalis yung bayong kasunduan, mi patibayan king kanakong daya, mi bubu para kaya kayo. Makanyan man, ing magtaksil kanako, makatumpak yagamat kalupa ko ket king lamesa. Tutupin ing anak ning tao, marapya king kamatayana, antimo in telaga ning Diyos para kaya. Dapot kaluluneng tutu itan taong magtaksil kaya. kanita migmula lang ni kuputnanan, nung nino kaya karela, ing makagawa ing anti kanita. May laos ni tuwa-tuwala naman ding alagad, nung nino karelangan ing pekamaulang dili, dapat nga na karelang Jesus. Karing pagano ding ari ilaring pagino karela. At detang tatala no paya karela, payaus lang darapat mayap. Dapot ke kayo, sama kanya ning mapapalyari. Bagkus in peka maulang dili busalyo, maging antiya mo sang iya in peka malati. At ing mamuntukan, maging antiya mo sang metong talasuyo. Uling nino karing adwa ing migit maula, ing makalukluk king lamesa o ing magsilbi. Agyang makanano ing makalukluk king lamesa. Makanyan man at di ko keti busalyo ang timong metong talasuyo. Ikayo rin taong dinane nitnong katapatan kanako. Karing oras daring kakong kapag subukan. At ngeni, iyang pangkuke kayo ing pamagari, antimo nung makanano ng inampang kanako ning ibpako. Akasulura kayong mangan at minom king kakong kayarian. At luklo kayo karing trono, ban mo kong karing 12 tribo ning Israel. Simon, Simon, isa tanas sukat mo nga balo, mirina niyang kapahintulutan manyubok kaya kayungan. Antimonong makanano ng babalusbusan ning hortelano intrigo ban ikawani na ing sepo. Dapot ako penalangin da ka ban elubos madaig ing kasalpantayanan mo. Inya kabud mi bawi ka, ika naman sukat mong patatagan ding kaya kang kapatad. May kibati Pedro, Ginoo, makasadya kong dumami kaya ka ang gaman king sukulan at king kamatayan. Jesus nga na kaya, Sasabihan kong tutuke ka, Pedro, bayo ya tulaw king manok king aldoy iti, ika, akwa mo ng alingan at tungokdo king ika balo mo ko. kay bot nga nang kinotang Jesus karing alagad na, Kanitang tiburan da kayong alang darala na bulsa, o kalupi o sandalyas, migkulangan kayo king nano pa man? Ali kami ngarang may kibat. Jesus nga na karela, Dapot ngeni, itang ating bulsa o kalupi idalane, itang alang talibong pisalining kayang balabal, at saliyang meto nga espada. Uling sasabihan ko kay kayo, deti nga mano ning kasulatan, kailangan lang matupad kanako. Mibilang yang antimong metong yakaring makasalanan. Wa, ing sasabihan ning kasulatan tungkol kako matutupad na. ding alagad na ngarang tinambayan, Ginoo, at ilureng dong espada kaya kami. nga nang may kibat, Makagyo na yan. kay bat na nito, may koya king syudad at mintaya king bundok daring olibo, antimo ay sadyang daraptan na, tikyandering alagad na, inyang karas da karin nga na karela, Manalangin kayo, baka kayong masaul kintukso. di nayo yung bagya karela, at hindayong kabasibas batu, at karin siniklaudyat may nalangin nga na. Iba nung buryan mo, idayo mesa kako ing kalisayti. Makanyan man aliwa ing kaburyan ko, nune ing kaburyan mo, iyaing matupad. Te pakit ya kaya kanita, ing metong anghel, adinatang ibat banwa, baneng pasik nangan alu. King sindak, amamupod kaya, lalo yang may nalangin masapsap. Ing pawas na ating dayang maragula patak, tutulo king gabon. Tinalakadya kay batlang may nalangin, beli ka na lari nalagad na, at disnan na lang, may nga patutut, karing matinding lumbera, nga na karela. O ba't matutod kayo? Nibangon kayo at manalangin, ba kayo nga masaul kintukso? Kasalukuyan na pang magsalitang Jesus, inyang dingdakal na taong dinatangla, at Jesus ametong karing 12,
At Judas ametong karing labingadwa, yaing manimuna karela, linapit siya kang Jesus, layon na hinuma, sinabi ng Jesus kaya. O Judas, king metong waring uma, ipanganyayame ing anak nin tao, Inyang dingalagad akayabe ng Jesus, ikit do ing mapapalyari, ngarang sinabi, Gino, gamitan mi na puling espada me. ating metong karela, tinigpas ni ng alipan ning mata sa pari, at apingas na balutbog, awanan. Dapot sinalabat ya kanita Jesus at ngana. husto na, Tigkil na yung balutbog ning taong may sugat at pepakayap ne. Kay bat na nito, Jesus may salitaya karing pamuntok kapari, at karing kapitan daring gwardya ning templo, at karing makatwang dinatang darakap kaya. metong ko waring tulisan, ngining dinatang ko keti pa kay espada at magdala-dalang batuta, kaya beyo ko kin templo aldo-aldo, dapot eyo ko bitasang aganakan dekap kanita. Dapot itipin aldo iti para kay kayuya, iti ing pinandit amimiral ing upaya ning karulumduman. Dekap da ne kanita at tikire, king balering mata sa pari, e Pedro makatukiya, makarayong bagya. Migdapugla libutan ning patso, at e Pedro may kiabe-abe ya karela, king pamagtinguro, arapan ning dapog. Kapang magpatinguro ya kari, apan sinanay metong ipo sa babae, at pe kapag umasdan ne, at kay bat nga ng sinabi, Intaong ini kayabe niya naman. dapot ni Pedro, lingad na iti, nga ng sinabi, Babae, eke man aki kilala yung tao ngayon. kay bating mapina na pinandi, at yun na namang aliwang may kapansin kang Pedro at ngana. Ika, metong ka naman karela, ane. Dapot may kibat kay Pedro, Aliku, abe ko. kalabas ng metong ang oras, at yung metong pang mapilit sinabi, Api pilpimi, king intaong ini kayabe niya naman. Uling metong yang Galileo. nga nang may kibat Pedro. Abe, ako man balo nung naning sasabyan mo. Kay bat kanita mo rin, kabang magsalita kay Pedro, tinulaw king manok. Ating ginu may likidyo at migitla paglalawe ilang Pedro. At ti Pedro kanita na aga naka, itang sinabi ning ginu kayo. Bayuya tulaw ing manok hingaldoy ti, ika akwa mo ng alingad at lungukdo, ing ika balo mo ko. Linuwalyat me ko king patsoy Pedro, at may nangis siyang ema kanyan-kanyan. Kanita naman ting taong magbante kang Jesus, tigmulandeng pitaru-taru at bitbatan. Bininandeng kapirosa at ngarang kukutang kaya. Sige na mo, ulaan mo, nino ing may hatod ka. At nung nano-nano pa, imyaliwang kalibakan abintunda kaya. Pangayabak, may pulong na rin makatwanan ng balen, ding pamuntok apari ang poding eskriba. Inrapde Jesus king kapulungan da, at ngarang sinabi kaya, Sabyan mo ngeni kay kami, ikapin ng Kristo. at Jesus may kibat ya. Sabihan ko mangke kayo, eyo mukurin panwalan. At nung ako naman ay mangutangge kayo, eyo na ako man pakibatan. Dapot manibat ngeni inganak ning tao, luklukya king wala ning Diyos amayupayang tutu. Ilangan ngara kanitang sinabi, Burimong sabyan, ikapin ing anak ng Diyos. may kibat ni Jesus. Ikayo mismo ing sasabing akupin. At ila ngara, Nano pang patutong kailangan tamo? Itamo mismo dimdam tamo karing sarili ng labi. ding makatuwaning balen, pamuntok kapari, ang timurin ding eskriba, tinalakadla, at telari Jesus kingarapan ng Pilato. Karin pigmulada ing karelang dalong at ngarang sinaksi laban kaya. Intaong ini, arakap miyang lililine ing kabilugan ming balen. Tuturo na lang esukat mamayad buwis kang Cesar ding tao, at babansag na king ya ing Kristo, metong yang ari. Kita ng Pilato kaya inganti kanini, Ikapin ing ari daring Hudyo. may kibat kay Jesus. Ikayo na mismo ing sinabi. Sinabi ng Pilato kanita, karing pamuntok kapari, ang pondari karing dakalataw, Ala kung aka kita kaso, laban king taong ini.
Dapot ngarang lalong pilit sinabi, King pamanuruna karing tao, susulsulaning mag-alsa ing kabilugan na Udea, migmulaya karin Galilea, at ngeni mi parisne ang gangeti. Inyang dimdamnang Pilato iti, kitang na nung intaong iti tubuya Galilea, at inyang sinabi ra kaya King Jesus, iba king teritoryong sasakupan ng Herodes, te paralanya kang Herodes, aatsumo naman Jerusalem kanitang panahon na ito. Metulay Herodes, panakit na kang Jesus, uling malambad na ng paninasan ingakit ne. Pablasang manibat kanitang abalitan na tungkol kang Jesus, bisayang makatangal karing mala at araptan ng Jesus. Inya Herodes, dakalyapeng utang kang Jesus. Dapot i Jesus, iya may kibat katayamu mang amanu. Ding pamuntok apari, antimurin ding eskriba, at tilo karin. Mga palibuntok, mamapagsumbong laban kang Jesus. Hibat i Herodes ang ponding guardiana, piglibakdet titaru-taru i Jesus. Pepasaluran deng barong ari, layon deng pepabalik kang Pilato. Kanita muring aldo ito, di kasundulang pasibayo ri Pilato ang poy Herodes. Pablasang sa jalang mikasama king panahon na milabas. Pepayaos na lang mitipon Pilato ring pamuntok kapari, ang pwedeng makatwaning balen at ting memalen mismo at nga na karela. Delaye ka na ko yung taong ini, at ngayo king gugulwan alat susulsulan ding memalen. Ngeni, ako mismo siniyasat ke king harapan nyo, at ala kong ikitakaso laban king taong ini, tungkol karetang sa sandali yu laban kayo. Makanyan mo naman, Herodes, alayang ikitakaso laban kayo, uling pepabalik na kanako, lawan nyo, alayang depatan amangayin tulit parusang kamatayan, inya pabatbat ke, at kay bat, pabulos ko ne. Dapat ilangan kinulisak lang anting metong. Ipapatay ang tao ngayon, ibulos siya para kaya kami, Ibarabas. Ngeni Ibar Abbas, metong niyang preso, ang makakulong king sukulan, pauli ning metong ang pamag-alsa, apepasari na king syudad, at pauli ning pamakamate tao. Ipilato, nanananan, ipabulos ni Jesus. Inya, pasibayo yung migsalita, karing dakalataong at sukaring, dapat lalurang kilisak. Ipapako making krus, ipapako making krus. Migsalita yung tatlong akdo, karing tawi Pilato. Bakit? Nanuwaring depat ng marok. Ala kong akita kaso laban kayo, ban mga intulit kunyamo, at kay bat, ipabulos ko ne. Dapat ila lalo lang kinulisak hanggang binit daw, at pilit ang adwan ipapakuya king krus. Migwagi ingkulisak daw. Ipilato kanita sildak ning sentensya na, ing adwan daw merinandalan. Pepabulos na ing taong burido, Ibar Abbas, ame sukol pauli ning pamag-alsa laban king gobyerno at pauli ning pamakamate. At Jesus binyene karela, barang gawan kaya itang burida. Kabang patay-randeng palakoy Jesus, may kasalubong lang meto nga taong nilagwan Simon. At tubo ka rin si Rene, papuntaya Jerusalem, iba tsaking baryo. Dekap de iti at te papusan de kaya yung krus, at te pakargarya kaya yung kagulutan ng Jesus. Tuki-tukyan de ring taong dakala tao, kareti kabilang lalaman ding mapila na babaeng tatangis, at malagulele tungkol kaya. Belikdan na lang Jesus at nga nakarela. Babaeng anak ning Jerusalem, eyo ko tatangisan. Bagkus intangisan yu ing sarili yu ang ponding anak yu. Ampat darat ang panahon na sabihan darin tao. Kapalad daring babaeng ebitasang mikayanak, at ebitasang migdalang pungol king karelang sepupunan, at dinsalong alang bitasang pepasusuan. Liwal dala naman di nga dwa pa katao a parehong kriminal, ban patenda kagnan ng Jesus. Inyang miras law king luwal ang mayayawos, ing bungo, ding sundalos pinakure Jesus king krus na. At ding nga duwang kriminal karing krus mingat ba ketang kang Jesus,
ing metong king banda ng wanan at ing metong king banda ng kaili, Jesus penalangin nala ring sundalos. Iba patawaran mula uling erabalu ing daraptanda. Ding sundalos pira kera-kera ing imalan alikas da kang Jesus. Di papaningal mala. Ding dakala tao at ilo ka rin manalbe kang Jesus. Ding mapilan ka rin pamuntok ka Hudyo, ang makabusal ka rin tao, piglibak de, ngarang sinabi. Diniktas na laring aliwa. Albenta mo ngeni nung agyo ng iligtas ing sarili na. Antina ning yakano ing Kristo ning Diyos a pinili na. Ding sundalos may kiabe-abela naman king pamamalkara kaya, lepitan de at inolokan deng alak amaslam at ngara. Iligtas mo ngeni ing sarili mo nung ikapin ing ari dareng Hudyo. At inmetong akaratola a binilira king kabuntukan na at antikanini ing makasulat ka rin. Itiya ing ari daring Hudyo. Pati na itang metong karing kriminal na kayagnan ng makapako, may kitambulog ya king pamaglibak kang Jesus. Wari ikay Kristo, iligtas mo yung sarili mo, at pakiligtas mo kami naman. Dapot ita naman metong kriminal sinalabat siya, at inamanwan ne nga na. Talagang ala na kang takot king Diyos, para tamong makapako ka ring krus. Dapot ikat ang adwa, sukat kaya katayong magdusa, uling pangayn tuliran ning kaya katang depatan. Dapot ing taong iti, alayang depatan nanumang marok. At nga nang sinabi kang Jesus, Jesus, ganakan mo ko sana, o tang miras na yung pamagari mo. nga nang may kibat Jesus. Sasabihan kung tutuke ka, nginimuring aldo iti, makyabe ka kanaku king paraiso. Inyang bandang alas 12 na ninggat uktan aldo, pipday ngas lagning aldo at mera lumdum. King kabilugan na labot hangga king alas 3. Kanita naman kilog ning templo, ing tabing may gabak yung adwa kapiraso king libutat, Jesus kinlisyang masikan nga na. Ipa karinggamat mo, ipaniwala ke ingka kong espiritu. Kay ba't nang sinabi iti, may patadya inawa. Siklot tapo. Talakad pa. Inyang ikit na ning kapitan na ring sundalos ing may palyari, pinuri niyang Diyos at nga nang sinabi, Tuneping alayang kasalanan ing taong ini. ding taong makatipon manalbe ka rin, pesi huli langan. Durugdog da daring salura, king pangatalaban da puso, king mga palyari. Ding sablanang kakilalang Jesus, at tilo naman ka rin, babatso iba't king marayong bagya. Antimurin ding babaeng minantabi kaya, manibat pa Galilea, ikit da yung sablang mga palyari. Dinatangya kanita ing metong nga miyembro ng Sanhedrin, metong yang taong banal at matulit, milagyuan Jose. Eya kinunsinti ketang tingkara, at depatan ding kayabe na king Sanhedrin. Tubuya ka rin Arimatea, metong nga balening Judea, at metong niya karetang maninayang manakit, king panyatang ning pamag-ari ng Diyos. Ing taong iti, migsariaya king harapan ng Pilato, at pekisabi ng konan ne ing bangke ng Jesus. Tinggal ne king krus, binalot ne king metong asudaryong linen, at binili ne king metong akutkutan, alinukit king batu. Kutkutan niyang epa may gamit kenuman. Aldo biyernes kanito, ating sabat malapit namong magmula, minantabe na naman kagulutan na Jose, ring babaeng tuki-tuki kang Jesus, iba't pa Galilea. Ikit de ing kutkutan, at ikit da nung makanano ring binili kilog na ing bangke ng Jesus. Kay bot, pesi huli na la, at si Jada la ring sangkap at mira para king bangke. Kingaldo ning sabat, pepay nawala, antimo ingiutos ning batas. Ing mayap abalita ning Ginoo.
May payabak po kay kayungan. May kinandam tamo king kwento ning pamaylasa ning Ginoo. Gawa tayang drama. Iyayaliwala papil aging panan. Ating narrator, ating Jesus, Pedro, Pilato, Sundalos, ding mapanako at miyaliwa pa. Pakipusan ke po inge katang papa Pope Francis. Eya humilya ingidake ko, nunemetong iyang palaisipan, karing niyayaliwang ginanap kimpamaylasa ng Jesus. Masanting sigurong masipit ang pigunaman nung dino karing gaganap ing kalupatamo. Kay ba't nimbalan taong ginanap, tuknang ko mga mapila na segundo, para king personal apamanyuri king sarili. Kalupa kay Judas, ang may sakripisyo king katutuan, kalibe daring 30 pirasong pila. Makasadya kay ngilele ing kanakong prinsipyo, ban kanita manakitang ko, o magtubo ko, o mi-promote ko. Kawangis koring apostoles ami patutut ka bang magkasakit at manangis siya ing Ginoo. Agyo kong mi kamanyaman na tutut agyang darandamang koring aklis ding mangailangan. Agyo kong makirami king kasakitan daring aliwa. Nanong panandaman ko king pilubluban ko potang manakit at makarandam ko king kyak daring kalupa kong tao. May ngari ko karing tao matsuking upaya, kalupa daring mamahala kin templo, mangalap karing bisang magsalitang kalaraman laban karing aliwa, manintong karing biyasang gawang kwento, ban kanita mitambunan ning katutuan. Ugali ko ing manyira at manyangkan, ban kanita aliwa ako ing miparmasalanan. Mahilig kong gagawang istorya, tungkol ka rin taong eko kasundo. Kalupa na akong Pilato, balo na naman ela tuturing bibintang da kang Jesus. Dapot, pepabura na pamuring misakitan niya in taong inosente. Hilig ko imangalat fake news, agyang balo ko namang fake ite. Mas pilinan ko na ing manos gamat kesa aking itulid ko ing kamalyan ayakakit ko. May ngari ko kang Pedro, may nga pilitan miglingad uli daring pamanusig daring aliwa. Ing mitakutan kumontra agyam pengapo kong maging matatag at kapilan paydala king kakong kina. Maralas kong eto tuparan ing tebili kong amano. Kawangis da po ring kekaldan agugulisap, ibulo si Barabas, kabang balo da namang kriminalya. Nino ring Barabas kimbiyebo. Nino o nano la ring paglibe ko king lugal ning Ginoo kimbiyebo. O ba't pipilit kong pipilinan ding bagi makasama at makapanyira kanapo kesa karing bagi ang makapamietune saya at kapayapan kanapo. Dakal karing mikiyabe king pamaglibak kang Jesus, bayaran lamo. Bayaran dala ring manungkulang kin templo, ban makigulisap mo naman laban kang Jesus. Kaya de ko karing makiguli-gulisap, uling mititinan kong pabor at pabuya o kaya benepisyo. May ngari ko kaya karing sundalo sa kabudda maminto at
tutupad king utos. E na mangutang nung gusto o mali, makatuliran o baluktot. Kalupad ring gewa ring Romanong sundalos kang Jesus. O ing panay kong mamatulid, daraptan kurugo, inginutos na kanako. Atin mo naman taong mayap. Kawangis na ko kayang Simoning Sirene, sinaw kang Jesus, mamusang king krus. Sinaw kong memusang, o meging pabayat ko pa. Makanano kong sinaw ban kanita maging mas mayan ing pamamusandang krus, dingaliwan tao. Kalupara ko rin mga tabang nga babae ning Jerusalem, pakit katapatan kang Jesus, alang katakot-takot king nanumang piligurang ibungan na nite, o mangaskat ko namang kintakot, kota abalurang kakampina kong Jesus. King daralana ng pamaylasan ning yato, king daralana ng pamaylasan ning kekatang bansa, king daralana ng pamaylasan ning Santa Iglesia, at ing daralana ng pamaylasan ning kekatang komunidad. Kaninong papel ing gagampanan ko? Ing gagampanan mo. Talakad mo po ngini at nanagdan tayong iyagkas ikikatang sasalpantayanan. Sasalpantaya ko, King King Diyos, Diyos, ipamlubos mayupaya. Linalang King Banwa ang puanyato, at kang Heso Kristo ang anak ng bugtong agilutang mo. Pengagliking upaya ng banal na Espiritu, mi bayit kang mo na Mariang Virhen, linasalalam ng upayang Poncio Pilato, mi papo King Cruz, mete at mikot-put, tinipaya kaning mete, King Katlong Aldo, sinubiyang medye, pepaytas siya Banwa, makaluklukwa namin Diyos, sipang lubos mayupaya. Iba't ka rin magbalik yan ng mangketi, banmukong ka rin mabye ang ponme nga mate. Sasalpantaya ko King Banal na Espiritu, King Banal a Kapulungan Katolika, King Pangisamakding Banal, King Pangapatawad na ring kasalanan, King Pangasublirang Mering Mete, at King Bie Alamangga. Amen. Kapatid nga ngening milalapit ni ing piyesta ning pangasubling medye, manalangin tamong taintim king Ginoong Diyos tamo. Kambining malala makasalpantayanan, adwan tamo para kay katamong may binyag, para karing magsadyang pabinyag, at para king mabilugayato, ing makirake tamong lalong ganap kimbiyan ng Kristo. Himbalang kayadwanan ing kay katang pakibat, Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin ni. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin ni. Ban ing banal a kapulungan, lalo yang makiwangis kang Heso Kristo, king pamaglakbena, iba't king kasakitan, papunta mo, king ligaya. Manalangin tamo, king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin ni. Banding pamuntok ding bansa, makiwangis laking anak ng David, king kapakumbaban, manalangin tamo, king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin ni. Banding mibububu king Bie para karing aliwa, makiwangis la king Ginong makapako king krus, king lugod na karing aliwa, manalangin tamo, king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin ni. Ban itamong lulog kaniting banal a parominggo, makiwangis tamo king magdusanang alipan ning Diyos, king pamandalakit na, iba't king kamatayan, papunta mo king Bie, manalangin tamo, king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin ni. Adwan tamong ngini ing sarili tang kapagnasan.
makalulungib pa, king kapamilataning kamatayan ng Yesus ay anak mo, pepakit meke kami ing dalan painturo hindi alangangga. Sopan mo keng tanggap king kaburian mo para kay kami, mapaminto at mapanalig antimoya. King kapamilat ng dating panalangin, makapakirake kami sana, kindi at lugod mo, manggaman king alangangga. Amen. Manalangin kayo, kaliguran kong kapatid, baning kay katamon daon, matanggap ya arapaning Diyos ipang mayupayang tutu. Tanggapanes sa aning ginuy ting daon karing gamat mo. Kingi kapuri ang poni kaligayan ning lagyo na. Kingi kasaklala tamo at ning mabilog ng banal ang kapulungan. O Ginoo ing pamaylasa at kamatayan ng Yesus sa anak mong bugtong, papalyarian na kami sanang maging matampa arapan mo. King sarili ming sikanan, ala kaming arapat na anuman. Dapat iti sanang ganap ng sakripisyo. Apakibuta na para kay kami, ing pakadulo at lugod mo. Iti adwan mi, king kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Ing ginuman tabi kay kayo. At kay kaan timurin, Itasyo la ring pusuyo, makatas na laking Ginoo. pasalamatan tayo ing ginawa Diyos tamo.
iti karapat-dapat ampon matulid. Tunepin karapat dapat at matulid, sukat at makakabos. Ingpurian at pasalamatan da ka, kapilan man at nukarin man, o impa, Diyos amalugod at maganaka. Ampat king kapamilataning makakabos ng pamaylasan ng anak mo, may biyasayang kinilala ing metoyato, nung makanano ng dapat purian ng kamalan mo. At king pasabi ng upaya ng krus, sinibol ing kayatulan king yato, at ing kayupaya ng Kristong mipako king krus. Ulinita Ginoo, ikamiman, kaya gumding ang helang ponding sablang banal, kikilalanan da ka, at kimit nung tula, ngaming ang pupuri. Ika pining banaloy pa, ika ing sibol ning sablang kabanalan. Ulinitay panay gapumi, itugtog me ing espiritu mo, antimo ing titi pangambon kareting ayin mi. Ban pabanala nala at parake kami, gawa nalang katawan at daya ning ginuming Jesucristo. At tatandanan mi pa kanitam benging mi pagtaksilan niya, at bayo na kusang lubdinaw ning biyena, king pamaylasa at kamatayana. Kinwaning tinapi, pepasalamata na ka at pinuri. Piraso na ing tinapi, dinuwang ni iti ka rin disipulo na nga na, wanan niya iti ikayungan at mangan kayo kaniti. Uling iti yung katawan ko, kami daon para ke kayo. Makanyan mo naman kay ba't ni ngapunan, kinwane ing kalis. Pasibayo, pepasalamata na ka at pinuri. Dinwang na iti ka rin disipulo na nga na. Wanan niya iti ikayungan at minum kayo kaniti. Uling iti ing kalis ning daya ko, ing daya ning bayo at alanganggang tipan. Abi bubu para ke kayo at para ka ring sablang tao. Ban kanita, may patawaran la ring kasalanan. Daptan nyo iti, king pamigaga na kayo kanako. Ing misteryo ning kasalpantayanan. Inihangining gaganakan mi o mapamakalulong ipa, ing kamatayan at ing pangasubli ng mebye. Darawang miyake ka iting tinape ning biye at ing kalis ning kaligtasan.
Layon ming pasalamatan keko. Ing pepalyarian mo kaming matampang talakad arapan mo at sumuyo keko. Ikamingan sanang misulusulo king katawan at daya ng Kristo, tipunan na kami anting metong ning banal ay Espiritu. Ganakan Ganakan me o ipa, ing banal a kapulungan ang makalaganap king metoyat. Panbiganap ya king lugod, kambe ng Francisco ing Papa mi, i Florentina ing obispo mi, i Pasiano ing obispo emeritum, ding sablang obispo pari ang pondiakono, at ding sablang susuyo king banal a kapulungan. Ganakan mula ng manting kapatad mi, aminuna ng pepaynawa, king pihong kapanayan na ning pangasubling mepye. King pakalulu mo idala mula at ding sablang meyango na pye, ketang masalang arapan. Pakaluluan mo kamingan, gawan mo kamingan karapat dapat magkamit king pye alang angka. Ban kambe ning Nuana Virgen Maria ing induna ning Diyos, kambe ng San Jose ng esposo na, kambe ring Nuana Apostol lalong-lalo na Santiago, at big sablang panal, ami biyebye kalugod-lugod keka, king keka banting panahon, apuryan apon apaligayan na kasana, king kapamilatan ng Heso Kristo, anak mo. King kapamilatana, kambena at kaya, kagum ning banal ay Espiritu, sablang parangal at ligaya keka, o Diyos impang lubos mayupaya, manggaman king alangang. Itamong may ngako at tuki king ginutang Yeso Kristo, manalangin ngini king ipa, karingamanong dikwa ng Yesus kay katamo. Ikabus mo kami king sablang marok o iba,
Malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi. Ban king kasupaning pakalulo mo, mitimawa kaming parati king pamanalipaning kasalanan. At mikabiyos alang kasasagkulan king sablang kaligaligan, kabang panayen at pagsadyan mi, ing panyatang ng mipnong ligaya, ning talapangabos mi, i Heso Kristo. O Diyos sa impami, ing ginuming Heso Kristo, sinabi na karing apostol na, ing kapayapan lalakwang ko kay kayo, ing kapayapan ko babiya ko kay kayo. E mula sana babaligdan ding kasalanan mi, nunay ing pansinan mo, ing kasalpantayanan, ing banal na kapulungan mo. Layon meng pamayapan at pisan metongan, agpangking kaburian mo. Ikang mabibiya at magari, manggaman king ngalangang. Amen. Ing kapayapaning Ginoo mantabi sa kapilanman kay kayo. At kay paan timorin. Ipakita po ngining mikakametong tamo king kapayapan. Kapayapan po. Agnus Dei quid tollis peccata mundi. Agnus Dei quid tollis peccata mundi. Agnus Dei quid tollis peccata mundi. Gemuque kami, ing kapayapan. Gemuing kapayapan. Niyo ing kordero ning Diyos, amilalako king kasalanan ning yato, doan tamong mayayaos king hapuna ning kordero. Ginoo, e kumatampang tanggap kay ka, dapat yagkas may nga mano mo, kumayat na ako.
Talakad mo po para king tauling panalangin. O Ginoo, pasalamatan da ka kareting banal mong kalam, ing kamatayan ing anak mo, at dana na kaming kapayapan, at patibaya na kami kasalpantayanan. Ing pangasubli na namang mebye, di na naking pamagparati, layo na kaming tayran king kaligtasan. Itiyadwan mi king kapamilatan ng Kristo ang Ginumi. Amen. Kapilan pong kapapaluan. Luklok tamo po sadli, para ka rin mapilan ang paganaka, para ka rin kaya katamong kapag masusya, ngening banala parlingko. Kaya rin na po nining misa, teta pong epa may bendisyon a palaspas, pwede kayong malakwan at muntakeni kingarap, mamendisyon ka ni po kaya rin na ning misa. Kadwa, atin tamo pa pong misa king kaya katamong parokya, potang alas 9 ning abak, ang popa potang alas 5:30 na ninggan panapon. At bukas, Lunes Santo, ikakatamong kapag masusyan, magumpisayang alas 4 ninggan panapon para king exposition na ning Blessed Sacrament. At kay ba't ikakatamo pong Lenten Recollection, magumpisayang alas 4:30. At kay ba't ikakatamong misa, alas 5:30 na ninggan panapon, kaya rin na po ning Recollection. Martes Santo, ang popang Miyerkules Santo, ikakatamo pong misa magumpisayang alas 5. So, expanded homilia po ing Ibieda, renting adwang pari ang magmisa kaya katamo. Anyapin po ing kaya katamo pong exposition, magumpisayang alas 4 ninggat panapon, at kaya rin na po nito takikine ing misa. Eko po sana malilito, ing Lunes Santo, yamo po ing menaliwa ing misa. Alas 5:30 na po ninggan panapo. Pero itang Martes Santo, ang popang Miyerkules Santo, ing misa po magumpisayang alas 5 ninggan panapo. At dito pong bisang mangumpisal, bayo po karetang misa, ang popang exposition, pwede kayo pong mangumpisal. Kaya kami, dakalas salamat po. Talakad mo po para king tauling bendisyon. Ing Ginoo manatili kaya kayo. At kay kaan timuli. At bendisyonan ako ning Diyos sa mayupayang tutu, ing Ipa at Anak at Banal na Espiritu. Amen. Ing misa mi daw ne umeko king kapayapan. Salamat kay Diyos.